kita Aulia. Diimbui, diimbui, jadi bajing Mencolot. melecet. Yang ada sepoti bajing loncat, ternyata dia bisa meloncat-loncat. Oh iya no harus. Wah, sendal, sendal. Nah, juga apabila Anda ingin merasakan nikmatnya asamnya buah-buahan, Anda bisa meluncur ke sebelah baratnya Balai Desa, ada Mas Hermanto, sang buah segar. Buah segar sebelah Sampean lah kidul. bapakku apa? Nah, Sampean lah bapakku. nah terus piye nek aku Ya tadi bapakmu? ditumbasne no. Nah tak tumbasne. Piye? Kowe kok ya jan ngerti-ngerti ae. Heeh. Mumpung Nggih. harga kol gepeng sekarang lagi melonjak. Napa niku? Hah? Kol gepeng ini gubis lho. Oh, kol gepeng to ya. Bahasa baru jane. Heeh. Ya, lutung Nggih, matur diaturaken badun. sugeng sonten mawon sedayanipun. Aji. Bapak, Ibu, adik, nenek, kakek Tanpa terkecuali. tanpa terkecuali. Heeh. Nggih. Tapi pengen ngersake napa no? Sing penting nyemok-nyemok oleh. Ah. Ya, biasanya senenge wong Malang sing nyemok-nyemok. Ya, Nggih. karakternya nuruti tuan rumah ya no. Nggih, no. Pakaiannya harus sopan makanya. Sopan kayak Nah. wong iki jane kalem tur Kalem. bagus. Heeh. Napa melih Pak Sugi ya gue kayak jan gayeng lenggae. Heeh. Ningali sliramu iki ya jari sopan kok. Sopan. Nah, bukaannya angel kok. Angel. Angel. Ayo nak, monggo. Kusuman ada. Wah, gini wong Malang.
tetembangan sesarangan kesuman ada sampun